nawe witwaza shana uzoma sindi D-boy madorari amafaranga ndazi nawe uzojya umare ndazi zoyamare D-boy yes madorari yego salama man sawa yego yo imisi nishi imana siba kuba ndakubonye mupose nawe ndakunda kubonye ndabura cyane muti rero ndego kujya musi yego wamusi tujya guteza imiceri ibyo bikoze bigeze yego ama boss ama brother yarana nkwaye man ngoma nkwaye narongutse vrema ngoma nkoresha imiceri tomati ibijumbo matembina cyose imodoka zigumudisha mbaziza na muhinga cha boss murahiwe ndakise ama D-boy ndere kuko imana razu kuri mugezi wa yego no kuri mu boss nyaro razu ko uri mujambo yego je ariko yadukinzanye buti amba ntangwa ndabigufashamo Jereke yakinzanye hari umudemu tubazirise duterekana nyakademu kava biteye yego akademu kavujumbura rero kavujumbura nashakarora mu boss nizeye ngati no twiki yego nukuri nagomba untize ya radio yawe untize nabyabishanire ugenzura mu star za kugenda bati wow people imadora hangaza kubwati wa moyo gasungura yapende cyo ego usigara bangazi boy madora ngwati wa moyo gasungura kimana yapende je ego kutume ndamwegera cyo bwati ndemeye hange mu gutambuka nyene bawe ndemeye uzunzanye no rahima ntango wari vrema genda ntane redi ko kwa genda bizane ndiko kwa reka bira mushikana reka basi ndavyizane bizane zo buko ego madora sha wa madora yesu nitenda kwemerera sha mwana wa mama kwakwani shobona nje ngena tudika wabaza kubija ngoma ya ni mari superman nomba nibanze bambora bakubereka peta reka ndakutambare uhabonye ni vyuma aha cyo ngena ndurika muga ati peti yego ndashitura nyene ibishisi hamwe kwiye watera ndaki ana kiraba sawa meno ugendo atambuka ngo ugumurima wimbura nangora sasa bari dogweza ngira kandi naho uzovuze ndi guheze ngambone vrema sawa sivyishi wani ugira kibazo kandi noza kukurinda mu ndwi sawa yose sawa shano kuri vrema uwo muhungu yimereye neza wa moyo nta bintu no mwima uko arishura vrema kandi ndazobinzanira sasa mu bintu umwe yo byishimira ibiraco by'wanje nabiguze ari bishasa sindavyambara namba none arabimaze ko atani umunsi numwe ndabinyura nzosubira ndabona nzoca ndayatsateyo mama Mr. Kreso hamwe na wa moyo iye gasungura mza yari wewe Kreso ko nkanze ndakuganza gute urankanze brem gute tena hinzi ko ari cyagihungu tuvukana cha kirengutse ngaho urazi ibyo cyankoremo ibirato none ibirato byari bishyashya myu nibigura 15000 hariya mu ntuye mu buyenzi nabizanye ndabishira sindabyambara n'umunsi numwe rabo kumubimeze acha wewe ntari gituko utaravyambara bari bise umwanda cyagihungu bise umwanda ahubwo wowe waratomboye wivukanye tena ora nkwenga abantu bibinege ngo nibi ngo yo cya bigakunda kiswa urazi rero tirazoro rero turinde kujya kure cyageza nganye nk'umuginzi wawe jewe ari umudemu nyene ava biteye ava atakundeba kumugoroba rese akanze kwambara rero meze neza swingitse barari ibintu yes swingitse meze neza bwati nakiri umwana meze neza hamwe aza kuvuga ati wa moyo gasungura kimana ni fresh ameze neza kuko imana kubeshi rese akumeze kwa hamwe nizo byatu kandi uzobugoze wowe nakunze filme zanje mengi mbwira zindeye mu ubwo nguje kumuraba cyangwa ngo yambwiye ngo duhurira hajya kumva bare ni ugomba kujyana ubufundo bwawe anoze brother ndakozanira ndabiguhereza n'ukuri ariko je nkeneye banze umimvana imboni imvano bikugira ngo uje gutira radio uri umuntu w'umugabo twemera wumve renda gutira ni radio ubwo muje kuyikoresha i radio nkeneye dufate rana demo hari ukuntu mudemu
muri mwenye ni mukumuyaka atumva karadiyo rana nkajya kumvu amatara ashobora gucika ariko amatara niyo gucika fise memoire oya sharije tasira ngo beta ngavuga ati mugabo ndinaciye ubwenge waboye kumbe nawe bisaba kucugenge amaje avuga ati ndi kubona umwana aturira akabura kubya tabunebwe yumva kubya tamastress yumva eraho jewe byarambaye k'ibyo bintu ahubwo we sanze uri umugabo wewe ariko ndagutwenga jewe urabona Claudine hariya Claudine yaramujyanyemo hariya kumvubu kumvu amatara caraducikira bakesera tati yasezera uyu musore wanje nimbwa yanga hano batagira pano soleil yanga hano ameze fresh yabaye kutabinjira yanisimbwa ndakeka wa abikubwire ntubyibwira uragenda byibwira aho murucitse umuri uva kugenda pa ingoma pampara pampa wera ulizi ko tufunga rero ndacugutiye gusa samedime arahandi hano nanje ndiri ngoma kuko samedi dupfa kubana gusa tashe sawa kumugoroba cyane buzana nivyo birato mungu no avungirira nabi sindakubwirira nabi mama yangu sindakubwirira sahani nzobitwara samedi no mama ndiko ndakubwira ati ntuzontumbwirire nabi yego je sindakubwirira nabi nubwo ko nyene ushaka nibirato hane wala ko sifite wanje menga sigiri sigiri wowe nakimye wewe umva wafise byinshi waboye nibyo nari nateguye kwa kwanza niangaliye ndabibona kuberewe mene kumezanje nta muntu cyangwa rero mujya muri yambona bigenda gute cyenda mutumira wambere kugera tutakwereke hari birato rero nabyo cyengenda cyene swingaramo iba byitwa bakunda kuvuga ngo ibirato ni bari byitwa boda boda awi boda boda omoya gasungura na tresor basi tutangwa watu tawaita icyo kizare cyo kugira abageni wewe samse wewe turasonda kubwira nabiza ndiko nkunda gutora mugabo umwana nabubonye kumugora abanyene urabiza yego muhungu ntungirire nabi sinakurira nabi je samedi ndafise rande kandi ibira turazi ko ari byo bisa nka bishasha mfise ibindi byaraheze bimeze nk'ibi by'iwawe wera ndaki sawa ndasuya muhira cyenda kumuraba ndasuya kumuguru usigara amahoro shapeti yego mtamu urakoze wibuke muhungu wibuke ko sinirakira asha sawa betse nabonda kizwa none nateguye kubyambara none nabakira bitwara sa nukuri umugenzi nyene ndakezwa ati turasami naye mashene nibibi sene tibiri tubanze turabe mama raba yuko byari nasohotse atacyo nambaye mudemarano baratwenganye nayo musoka mutasharije ngo watwenga raba shape tusharize wamarene tubekwe ane kuri sorode birato bipi Dubai birato bipi Dubai nuba nitevye wabibira sumda ibe yibuta nk'iburu ere kuri no mu mazi nuhonyoraje yaje nayo ikene ibihumbi 80 80 byose hamwe 300,000 kandi simpunguza singabanya ariko musore we nawe urazi osha uliza kugura utanga we barakundagiye wewe inde akundagiye mizanya siko machene ko jene sala sibya tele mane barudi ndakunda wala byo mwe gasungura we mbwira gusa ati ndaguhaya nimutagura nde kubana ariko we nawe nakira pore gasibyo nibyo jini nakira pore kandi nibyo wanje wewe mahera gusa amahera gusa we mbwire nomero yawe cyenda yakuru wayeme tu wasami nukatayo nagendaje wasa wayeme nayeme sawa ngenda kuri nimero bagirani kunyura wikenda yumbi nyaruka sawa amahera n'amafaranga amahera y'urudohi nyaruka namero 65 garantie 55 64 wajeje sawa warenze gute baguhaye ari tukuba moya gasungura gasungura rega amoya gasungura urazi kumurango kenshi agwaye kino umwana wanje agwaye paralize muzara kwa ingwari komeye niba agwaye ingwari jese byemana n'umuntu agwara cyo umugenzi wanje vilema agwaye paralize none muze ndabihebe nzogaruka kubibaza yakize urumva ari ingwara ifise nta n'imodoka ihari
hariho ngo n'inderuzo ngo hariho ibintu bagira ngo by'inderuzo ego bratwa rero ntayi hari ndondere gisamba dusheko ibiti bitutwa oya ubu byaki VIP byara reka ngende kimezo bya muduga wanje inze cyanze gasinse n'abandugi ku buto boga umugeni kwa muganga kandi kabisa mbere ivyo nije kwishunza ahubwo ndamusaye imana ziyikiri none cyangwa dokari yawe iravuza kamwe mpano ni twaye umugwayi kandi karimu oya kende na karimu abantu baba bareka oya reka baravyumva ngende ngene kwisoni bibi n'amatara maremare yamusanya rusatara mutse kandi rero sawa nyarusatara acika ibyo ndamuhebeye mbere yego niyakira adakize sinzobibaza sawa wari umujama wiwe nta yego musege ngibo madara amafaranga turati amahera ndayafise kandi rero sawa ukuntu wowe urampanga ibihumbi 500 nta ngwana je nizimba ayo madora mpera kuva muta Sabusa, ni gute? Shasi gaura cyo mfashana mwana he mwana wanje. Asibaye. Nacho no gufasha. Nacho no gufasha. Abayi kubuye. Ubona ko bayiparitse. Kuvejo ajugumira kunyene. Nutwe nta nutwe ko nta nakayi nuko nyene. Yafashe ryari. Kuva hirya yico. Ahubwo mbere ngira ajafu natajya no kujya. Yafashe hirya yico. Nta nutwe atamire. Yafashe hirya yico. Baba nawe ahubwo ngira mfire. Urashobora gutunga umuntu agwaye nkuko utanamujanye no kwa none nogira gute gashaka mutware kwa muganga umwana we wawe none ko tani gicene mfise na mutware kwa muganga reka sawa ubu se menya mujanye ejo mwijo sinabuza amahera navyo no kwatiza iburato ndabura ahare ntava vyuka ngo ampereze ibintu avyu ava njani bamurozi urashobora kubira gutonga abona nk'uyo vyuka wera radio bi ibiki ibintu by'iwanje wara umvira umbatera hamagara banye barabigira namuhaye ibira twari kumwe no ndamuhamagara yakubaza wewe twari kumwe na jewe umbaye ko gwaherere cyane kutamamagaye ngo zo kwirangira urimo ko gwaye sindabiro ubihabwa n'umuntu hari katumira biri mu nzu nimba nimbaye abiryamanye mu kwa mutama abiryamanye mu nzu kwa mutama abiryamanye aho utaingia kure abiryamanye mu haya ni winjirayo umviriza mze n'umugwaje n'umukuje no mukubi basha nguyu nawe kubita gake shuza nguyu reka ndamwishu hariya reka ndamwishu umvana ntugicumara ndamwica nameze ibintu byo nameze ibintu byo mutana nameze ibintu byo mze nawe ndaganiranye ndakise nawe ndaganiranye simba ngiye kwiganira hinga ikuzanye muzehe turajya basa kwereka muzehe turajya basa naho byogenda gute nkese ibasa niyo mugoma mu muzehe turajya basa muzehe turajya basa mugoma mu mibasa muzehe turajya basa ngari hayesha muzi yuko isite yacu rero irimo ibigugu gusa cyo kwama mwimumwanya wose ugiye he umweza mungore ugiye he tezo ugiye he umiritse twebwe n'utuki sinabakurikira umanga twari nabakurikira umiza muzehe twimuke kuzingoza mze mukamvana ha mama aranzira Allah kugira ingoze dukurikira Nimuchakire. kugira ingoze dukurikira